na nitwagathiriria candidature ya wa national chairman Senator Gideon Moi onake arugame giti ya president. Ni twihariirie wega tondu muthenya wa muthenya tuoya list ya aspirant aria twinao thini wa Kiambu. There are more than 200 people na no maroka na ingimarugama governors, ingimarugama senators, ingimarugama women rep, MPs and MCA. Ndirakaribisha mundu wothe urenda kurugama governor na kiama gia KANU oke tondu haha ndina confident ati gutiri mundu uga nigugakorwo na waragania ni no ngoro itari na mbeca nyingi no nijuyo na aria me mbeca nyingi mangiuka kiama gitingitikira tondu kiama gitu ni corruption free. No nyende kuria atumia othe marahuke moimire gutiri wira uguturema na nuramenya thini wa bururi wa Kenya kwina uhoro wa 2/3 gender rule. No nyende andu mathuri atumia na matigathuri atumia ati tutirenda gukorwo twi flower girls. Ni twina confidence ati no tuhote kuruta wira na tuhote kuruta wira ona wegega gukira uria arimi marutaga.